Kumawood TV aba amansane yena yedie Kumawood TV aba amansane yena yedie Sini papa be na upe bi ahwe amansane winya no baby ya Kumawood TV amansane yena yedie Kumawood TV aba amansane yena yedie Kumawood TV aba amansane yena yedie Sini papa be na upe bi ahwe amansane winya no baby ya Kumawood TV amansane yena yedie Kumawood TV aba amansane yena yedie Kumawood TV aba amansane yena yedie Sini papa be na upe bi ahwe amansane winya no baby ya Kumawood TV amansane yena God, praise God. Hallelujah. Erade enka obibia ho. Na yeda obibia so ase. Ede oba Kumawood TV. Wo hwe ye samre asafo a wo hwe ye Universal Fire Revival Chapel. Baby a obehu asafo no eye Bremai Ibusukuwa Junction. Bremai Ibusukuwa Junction. Eho ena obehu asafo no. Na yedi dwumadi a yatuni din se Rema. Time with the prophet and a bro wapun so sabre no enu baba be nyame asem what about to dada setina ho enu ma ekoso wabrabo setina mu eni de awrade betumi afa ne sofo so ne difo so na ko so e de aboa wo se bia uko how bi sa mu a awrade be fa ne difo no so e de aboa wo eni ti no ye be ko nyame akwa na nche wo studio ha sei na yakoma na kwaba na ye de dwumadie no e de atoa so na emom ye numbers a wodi benya yen e 0244 open information bia about Universal Fire Revival Chapel e 0244119769 0244119769 and I say 0201726357 0201726357 so numbers we e WhatsApp lines and I will be to call in and so Eddie afraid be finding now message be will be any suggestion be will be no be to media first numbers here may they Emma we so 0244119769 we ya numbers no e wo kasa fidie ne so nti be hwen wetumi ahwe numbers no apeke mu bi na wa hwe kira kwan wo pe any information about Universal Fire Revival Chapel wo benya no sa numbers menu ya me de ama wo yiso ena yo sa wo mobile money number me do for wo hwe yisa me obetumi so e de kakra bia any little amount that you have no obetumi de afaso e de aboa sa program yi na afofro so atie because Bible say yenko wiase afa na nyina nko kana sempa enti no beteki sika ansa na yetumi atre asempa training mo enti de obeya ne say kakra bia obetumi de asend ya fata numbers ya me de ma wi so no 0596 429603 0596 0596429603 obetumi de kakra bia ketwa bia nso apenifo ne kan enti ketwa bia wo bia betumi de afa so sebe ya betumi e de betena fidi so de bia na ye de aboa ma afofo nso so etumi eti nyame asem na wo mo a wo wo haw mu wo wo amanie mu ni ya kire wo mo sa asem patre mu na be kire wo mo se so wo ba Yesu nkyɛn a Yesu Kristo betumi aye dey aboa mo na emu mo de sa amoa no e de agya na difo Reverend Charles Kefosu ese ofa no mo obibia na de bedu wo obibia na eye wona wo tu anamon nti wo hwe ya ba e location no na be hwehwe ye na de be fa ne difo no so na waboa
ebia na wo ko yare mu yare bi da wo so sabre ebia edwuma sey bi da wo so woyɛ edwuma enko na ni promotion timi ma wa brabom no marriage sickness bi na how financial problems and na wo facing woyɛ jobless etifie yesa minka de hin na magade disappointment ne promise and fail anyama ahodo a wo form bad dreams ne sunsuma ware that spiritual marriage ahodo a ekoso efie mu no me efie mu apam ani efie mu aforibuchi a edi nipanya no so wo fa saa ne ma no bi abomode say wo fa ye numbers ne bi enu adwuma ana ye no universal fire revival chapel na days a wo de benya yen edi ya sorry eye efiada wo fa ye ya wada ye saa no pe ya wo fa ye ne ya wada de ba chi ne fiada no ubetumi aba empaibo aye bono wo sometime no ye the bomb pie sesa ye shebre nti yesi ye bomb pie changing destiny changing prayer meeting that's destiny changing prayer meeting ye say ye bomb pie asesa ye shebre ne bi enye nyame na aka to wo e de ato ya brabo so no e na ye bossa empire no empire gidigidi nti fie da bia e chance yes 7 o'clock 10 a.m. na yapon 7 a.m. to 10 a.m. Bomode so obetumi aba oba Ewurade be fa na ko anu so aboa wo amawade ho ne kwasia da nso so no ye wo honom a ye ye asori e wo ho ne so prophetic ni deliverance no so eye dwuma healing ne ye dwuma bebre ene nso so wantimi amafia da kwasia da wo betumi aba na woni ya baba besom na Ewurade afa ne difo no so aboa enti baby a wo bia wherever you are watching us from, you are watching us live on Kumawood TV, your Facebook the Facebook is here. I mean no kase Facebook live ye dwuma enti bomode so obeko Kumawood TV no akọ like na akọ Universal Fire Revival Chapel wo Facebook na wo share so amafo from so aye dey enya bi wo honom enti no bomode say e dey you fiada be ho ye eda ye kwasia da bra na Ewurade be fa ne difo no so aboa adanse be brave and ekos. So if you want to have an encounter with the man of God, you want to have a encounter with the prophet of God now, bomode se fiada ni be share bomode se kwasia da so obetumi ne ye share. Come and worship with us and your life will never be the same. Universal Fire Revival Chapel, the house of solution, the house of solution into whatever problem you are going through. Universal Fire Revival Chapel is the house of solution for you. Jesus will solve your solution, will solve your problem for you. Bomodin say you to anamo na na be die shemu ewo Universal Fire Revival. Ti yen say hono ye konyame akwa ne nche ne yakoma na kwa aba na ye ne ne no ene no atoa last week ye nkoma na ye di no eso nti ye koma nyame akwa Reverend Charles Kefosu ewo efidie ye koma na kwa aba na na die ye beka ho asem no so ye de atudwa nyame akwa ye mo akwa aba e ba ya ena ya na ampum so e nyame adum na so e ye da Ewurade ase okay ene no ye beka safa ensroma ho last week na ye kasafa ensroma ho ene na ye hwe no last week nti no ye hwe se die ne ensroma ene nyame akwa no ma ye te ase se everybody obi o wasase so bia no ensroma, everybody is a star enti ne nkasa yemo no ene wo kire yen se won sroma na wo ye no your star no represent your breakthroughs, your marriage, your healing, any your job. Anything no say o star no represent sa anyoma we nyina some these qualities and a star no represent it no osama yeti ase ebiemu say ye won krofo bi wo hono mo a wo mo eye nsroma ehwehwefo that's wo mo ye star readers wo mo hwehwe nsroma mu ene won krofo bi won so a wo mo eye star killers wo mo eye krofo mo destroy yen star no enti sansem we last week no nyoma ye tie free nyame difo no ho ene ye hwe won so a wo tie ye no anamo wo tu ye ene feedbacks bebrebe course ahodo won na tumi ban so no ye ready for na sofo no so tumi dan na di e de hire wo mo mo hu se no se e ready wo tumi na se tumi no se wo de adom na ko a ene nti no wo mo ban no wo anya no hu bia se otu anamo e bai enti ne e ba bebusa se then where is your star enti me do fo wo hwe me busa won se where is your star
you have problem with your star, or things are not going on well with your star, and no na ye ba be kan summary enti busawo say where is my star, necessarily busawo say do I have problem with my star, and then you have what is going on with your star. Enti whatever situation you are going through now no erade wo ho no de sa adom na boa na ko a e ma ne ba be discover your star no. Now after discovering your star no so erade afa so I'll recover the star no if there is a killer be an answer destroyer be a hote ho a into me bright here erade afa so abo nti ye konya me akwa na tina ko busa say ye ka ensroma e ye die. Now what has the star got to do with human life? Amen. Everybody we chira say anope wo hwe ye within the Reverend Charles Kefusu asafo no Kumase a se Kumase ronu bi anase area bi ye frɛ no ye frɛ no Breman abusuakuruwa nti Breman abusuakuruwa no e wo magazine road so ame magazine road e ho na saa area no e wo na anopai awurade nhyira sɛ wo hwɛ ye awurade nhyira sɛ madam soso o ka kyerɛ ye mubusa me sɛ where is my star ananya sa yeah sɛ ye ka star eye enipa wabrapɔ star eye onipa biya no akyɛde ye nyame de akyɛw a wo de bɛbɔ bra e wa asase yi so nti obi timi hia obi no wabusa ne sɛ we de wo ye star ti sɛ de ye ka sɛ ye wo footballers bi wo hono ma ye stars ye wo enwumtofo bi wo ho a wo ye stars ye wo mo ye movies na wo se we ndo ye stars ye wo abampanimfo bi wo hono ma ye so wo ye stars ye wo asofo bi wo ho a wo de wo ye de be wo ye stars enti ye wo nipa ahodo bebre a nyame enipa kora aka kire wo se wo ye star na star no wo nyame ma obiaa bi obi wo ho no an wonya aware mu star, obi wo ho a wonya sika mu star, obi wo ho a wonya adwuma pa star, obi wo ho a wonya nkwatenten star, obi wo ho a wonya ahotɔ star. Na star na ye ka ho asɛm no obi a nyame amane bi, obi wo ho a ne de ye baako, obi wo ho a ne de ye mienu, obi wo ho a de ne de ye miensa. Na obi susu timi de ne nsa ka wo star no ema wo star na nyame aka afa wo ho sɛ you are a star no onipa bi wo ho no mutimi destroy no, obi wo nso so wo mutimi edum no, ebi wo nso so wo mutimi de wo nsaka ema wo bebre in life. Enti ye ka star no a star ya ade a onyame ache nipa e de ama wo se fa bebo bra e wa setena na asase abrabo yi asase so. Enti obi busa se where is my star na say am I a star and say where is my star? Where is my star? Yeah, where star. is my star? Inti mensonoma we wo se me ye nsonoma de a ene mensonoma we. Mensonoma no we. Ade na me ye adwuma enyeyi. Ade na me tukwaya me pese me pevisa me nsanka. Ade na mayare saa me huntimi ntomida. Ade na ben say aduru bre se me ware na ware no ho aye din ama me. Ade na me pese nyame ye madom na me wo na fe ma bre wo saa ne ma ni nyina so na still eniema nkoyi minya wo braboni me bibia ye dendende bibia ye stand step bibia ye setback in my life no o busa wo saa say eni adenti na wo ka say am I even say where is my star me nsonoma na wo hin wo nsonoma na ewiase na ye wo no bibia nsikwa e wa asase so nyame boni pa se ni suba ne nseso ene nyame de enipa ema nipa enti wo kenka Genesis na chapter 1 verse 28 na wo kan sem bi se wo di ba enipa kodua the garden of Eden through mu hono wo de omu kokowura hono na wo de bibia hye nipa nsa ene wo ma onipa start say want to turn niama inti niama e wa asase su nyina enipa toto ne kama but evil devil Satan what you say eba enipa nchen ema de nyame wo ma nipa no enipa ye wadwen se even say bonsam ye na dwen se obema nipa obeyi nipa afiri ho wo ma nipa ensan ka de nyame de ama no no
enti nyame bo Adam no what the star what the nsonoma ye dey e man say when take dominion e wo land ne so will multiply. yes but the woman nyina ne say enipa ankasa no bonsam ye enemy what aye won pay ye won pay niema papa bia wo ya brabom so what you say enti we are a star ye nsonoma so what you say but demons wo fie demons wo adwumam demons wo awariem demons wo baabi a yenam ye area no empese de nyame aka fa ho pa no be de ebebam so ho enti se wu busan se ene where is your star? Where is my star? Me nsonoma ne wo he a obi busa sa o se wo kan nsonoma de a na obi wo ho no ma wo ye nsonoma na where is my star? Me nsonoma ne wo because my bread in life the me ye bia no e failure and me hunu no my brabom enti where is my star? So wo say nsonoma e ya achede ye nyame de ache nipa where is my star? Who twa me you are a star wo ye nsonoma wo ye but ewiase ne na hokwa wo sori anaju 2 o'clock so wo sori anaju 2 o'clock a nhunu hwe ebi abia krama bi na abengu no so ati de mechina se na mframa na abengu ni se mframa efa but unhu baifuo unhu ahombone unhu bia but unhu wo wiase bayiye wo wiase sunsunfi wo wiase ade kurenti ye ma me ka saa ne se empanimfo se ye na even say bibi ni wiase yanke ye da ye ntupunu enti wo ye star no obi betimi ehunu wo star no wo asori yetia wo obi betimi a starting in school ebetimi a start se mra wo benyini a wo pa aware anase waduru waware embre so anase wanyire we no wo obi ehunu se wo no nyame ama wo nsono ma bi a wa ma wo star bi a aware a wo bekọ no wo be even say eye nhira ma wo na wa capture wo sa ede no na wo abrabom adwuma wo ye no nyame ama wo star yedi nya sika yedi nya adwuma pa yedi nya nkoso wo nipa abrabom but ni obi ehunu na ahombone ehunu na afei wa sori etia san sonoma no enti afei de wo ye adwuma nhunu ho ano wo bobra nhunu ho ano adwuma no kura atumi fono ewo wabrabom because enye sa na nyame bo se ni suban ne nseso na nyame duwa bedua asase a wo setena so but demons ni ahombone ni abaifo se wo mo mpene ma de nyame aka fa ho ne yedai emba mu da to ati ase ebi na ye Adam no nti Adam any if bonsam ba won chen ebe hwehwe wo mabrabom ebe busa wo mabrabom die nyame wo ma wo mo die nyame ahyehya ato wo mo ho aba wo mo eti wo mo te wo mani no na devil ayedai a destroy wo mo wayi wo mafiri ho eti saa na wo ye nsonoma saa na bonsam betumi afaso asɛ wadwuma obetumi asɛ waware obetumi asɛ wusikasɛm obetumi asɛ wapomuden ama yarea tete wabrabo eti se ye kan nsonoma nsonoma yade a ɛyɛ part of your life na nipa bia so no wo ye nsonoma nkasa nyame de ama amen amen nyame koma ye misa on se de usi kan me fa se e pese me hu se on se ebra obi bebusa se where is my star and as obi busa obi say where is your star it means bibi ehho ebdi na be ma every ben e be ma ye busa say where is my star and I say where is your star say ebre bi no obi timi bie na no ka say where is my star they say wo fa crisis bi mu wo fa amane bi mu eniema bi a ekoso wo na brabo mu no wonte ne ho ase enti obebusa ne ho say where is my star and I say am I a star what is the mention of 81 say obi eka sa asem no a asem na wo ka no e kire adekunti ye ma na kasa ye nkasa kwa fa crisis bi mu so ebi a na adwuma ho de ma no
ma wie school minya adwuma ye enti obetumi abusa ho sɛ nti me pa e na ekoso into my life what is going on so enti obi susu be ho no ma even say we do time where so ware so na aware no ho aye den ama no wo ye bibia enyeyi no wo ye bibia enyeyi e bo ba bia ba no okọ ba ma bia ba no okọ ono obetumi abusa no sɛ why e na ye me ye wo ma ni bebre wo ho no ma omukọ wedding ba no abọ ne hu naked agina hwehwem no ahwe ne part ni nyina hu ni sɛ e na ekoso ma bra ba mu a me ankasa no even say me nya aware wo ba ma bia ntumi mfrɛ me so atete me chena na unse yen hwa one woman ya last week oni ni nya encounter yi say oni be ma nete for 20 years be ma ne nya na say oh yen ho ade what is going on what is so be discover the reason why ntia be ma ne nya ho ade so because one no say 20 years be ma no any na 20 years o ma wutu be ma ne nya ho ade be ma ne yesikani a be ma no ye obi a na juma wo ye no ekoso wo ye adwuma mu pani but ena mi even say won so be ma no so ni wo ba bia on twempena wo ba bia ma ne nchen be kan say ni mini ukunu twempena ana ukunu so no the second wife for me and we say e bin see but the ekoso no what you say one ye de ya nti am I a star? Where is my star? What you say the cat star any day e bi say me person unka say o say they ready foul so dance ama me na hinta say me wo de ntia be ma na me ye no ade na person wo kasa asem no so nti me nka ne say ade maame no wo ni mo because so say obi bro be busa sa asem we na say bibi koso wo na brabo so ho nti so ebi a me dofo a wo hwe exam ebi na bibi koso e na wo busa say where is my star na say where is your star no e yes say wo tu na mo na ba be Universal Fire Revival Chapel chira kwan Reverend Charles Kefus na Awurade mfa ne so enda ehintasem that de nti a wo nware exam re ehintasem that de nti a untimi ntu kwan no ehintasem that de nti a yare no atena wo so a empese ebekọ no say ehintasem no brana Awurade mfa na kwa no so enda na di nkyerɛw na yesa woda na di nkwa kyerɛw nko aso na emom Awurade besa afa ne so ama mu directions a obetumi afiri sade no na mekɔ yenko nti de wo mu nyina ne sɛ enipa bia no you are star but one hwe ya obi betumi aka wo star na ye den obi betumi de wo star no wo dum no obi betumi aye den asori atia wo de wo star no so nti you are a star wo adwuma mu de wo sika mu de wo aware mu de wo nkwatenten mu de but se one hwe ya obi betumi ayi wo de na ye den afiri ho no so atete be chena se no yen hwa de bi wo bible mu ansana ya toa so ewo we Matthew chapter 2 Matthew chapter 2 verse 1 e ba no wa kenka ma ye Matthew chapter 2 verse 1 was say na wo Yesu Bethlehem wo Bethlehem ewo Judea ohini Herod breso hwanyansafo bi firi apuoye ba Jerusalem hwanyansafo bi firi apuoye ba Jerusalem beka se ehin na Yudafo hina wawo no ehin fa ne yawo Yudafo hine no na yehu ne nsonoma wa apuoye na ye ba besore no na ohini Herod tie no oni Jerusalem fo nyina akoma tui ye dai na ohia oman ne mu asofo mpanimfo kan se eni akyerofo nyina bisa won faako a obawu Kristo no na waka kire no say Bethlehem ewo Judea na saa na difo no akyero say saa na difo na kan to wo say wo Bethlehem Juda sase onye Juda safo hinimu ekuma fi say wo mu na wo safo hina obehwe me man Israel so no befri aba ena Herod franyansafo no kokoam bisa won breko a ensroma no furiye no yi na wo soma won Bethlehem say mon konko hwehwe
abofra no yie na se munya hu no a mo meka nkyere me na me nso me nkonkoto ni bi na wotie wo hena asem no wieye no osi mu koy na hwe ensoroma a wo hu na poye no di wonanima di kosi se ekogina faako abofra no wo no atifi na wo hu no nsoroma no wonani gye kese pa na wokọ dan ni mu no ohunu abofra no ne na Maria amen amen yan hwa de wa Bible ne say ya wu Yesu wo Bethlehem ena nyansafo bi a wo mu hwe o mu nwai e wo sere so ekunu saa we no because last week ubusa me say ya wo mu a wo mu de cover wo mu hwe nsonoma mu ana ena wo mu kɔ hwehwe wo mu hu nsonoma na wo wie mu no ena wo se nsonoma bi wo wie mu a e different saa na obi e wo hɔ no ma ya wo no a si ya be wo hospital si ya be wo fie si ya be ju we be wo ba bia no de wo ji wa wo so obi ogina nchen yo so wo ani a otimi hunu akora ni future akora we de say no obeye akora we de say no obeye so ati ase eti anyansafo ni hunu nsonoma ni different enom se da bi ye kwakwa we nsonoma no because na Isaiah can't order that Isaiah chapter 6 verse 9 so no can't order that yeah no can't order that enti wo kato ho no no ampa sansonoma no na apie no but omo ko pie Herod ho hene no anso no wo hene ni wo hu abofra ni dawo eni wonim wonte ensonoma na se wonte Yesu abakwasem kura da wo hunu hwemfa ho but wo kurete se ya wo aginkwa bi ya wo hene bi ya ensonoma bi apie ewa even say apie no ena ni yam hye no ti woni pam bebre wo hono ma obitimi uyam obitimi wunti obi yam timi hye no wa start it out obi ho promotion ba ohu wa se akwa we mese no etini pa bebre wo ho mo yefunu mato a wo munim ne daachi o mato ne yefunu wo nipa bebre wo hono ma wo munim wo musikasem wa sori etie na adwuma wo nipa bebre wo hono ma wo munim se de wo mbesi abrabo no betimi akoyi ama wo mbeye kese wo mbeye great person wo mbeye we no no sori etie abra no mafira abrase ti akora bi wo hono ma ya wono a na yare udwene ho a wonte ase ebi ne koshi a Yesu nim we asuafo no ombusa abo Yesu se abofra ni maame ana ase ne papa na ye bon so ati ase because munim abofra ne nso no ma omunim se ne hyebre sitie omunim de de ache obaye nti ene omo ka kire ne o Yesu ka kire se enye nu nehia amen enti obi timi hu wo bofra ase no aseo obi tu betumi akosku abewie ni ase no obi betumi aduruwe nu ase no enti na last week na me kan sem bi se ye wo early age and ye wo middle age and ye wo old age so ati ase enti obi wo hono ma yo early age no yetimi sell life yetimi dumu nsonoma unko school da ube ko school be wie petese ube ye adwamamofo ube ye kromfo ube ye azan ube ye basa because there be obi betumi ehie nyame ko obi betumi ehie us akwo wo ye bless ye wo nipa ni bebiri wo hono ma na omu ye nhira ye mfa sofo am akontoto wo sofo am akon a wanya ne ba bi ko awurade mfa ne kra nsie because se wutie na metene na ase se wutie ne nsema wo kan ya na se wo ye kromfo a wo ye tutubotom ni wo kegitia but ye nim ni da chinti ye ma ne ba ye tutubotom ni ye woni ban bebre wo hono ma na wo ye nsonoma dia stars but ni amo num wi ya mo wi apetese ya mo mabra bossai ya mo de ti se nyam wan hie nyame akwa bi nyame hu mobo nyame ante nanim ankyere wo nema bi a mbo se won sonoma na ye ka ho asem no na destroy enti ye kasta na nkasa so ye kasta na sana everybody will be a star enipa bia wo ye star but the woman ni say wan hwe wo star ni ya obi de ne nsa be dai because ye woni pa titira o madana kwawensafo they are stars o mo ye nsonoma ye woni pa titira o madana dwamamofo o mo ye nsonoma ye woni pa titira wo mo ni baabi ti wo mo ni baabi da o mo ye nsonoma ye woni pa titira wanko school o mo ye nsonoma ye hwe ali bese 2020 mu even say men kan say 2000 ye wadifo bi o mo ba Ghana
Say di phone nyina ye 100 a. Omo ba Ghana so omo ye 10 no omo ba Ghana. Emu 9 anko school. Die mekan udifo bi anase nyame sofo bi abetimi aka kire. Emu 10 anko school. Omu nyina ye koboro, omu nyina anko school da. Be ba akopɛ ene ko school. Adentia ye wo mu nyina ba because Bible say what the asem na hinta nyansafo and what the ayi akire nkokoa. Enti se wo anko school no, wo ye star o. But the ko ba he say ye kan ne hyebre hye ya amana anko school. Ye di kobolo ba na bra bomu amana anko school. Ye di ade bi ba mam ne maame ye ntumi ne papa ntumi an ye ne amana anko school. So bu ne maame ne yakunu wo kan so. Sa enti wa ba ye star wa anko school but now ne nipa no abaye star. Be 2000 asema na we na make kan wasem no. No 2000 ni mo no. Adifo no mo wo Ghana bebrebe nyina no. Dodo na anko school. But no mo ye stars. Yanhwe footballers bebre anko school. No mo ye stars. Nti eduru time say ye even say ye san no wo be kwa aburichira na obi na ye the people na ma no. Obi na san contract na ma no. Wo ye star. But no ni what you say enti ye ka star. Everybody nipa bia wo ye star. But one hwe ya obi de nsa be ka won sonoma. Obi be sori etia won sonoma. Obi be dum won sonoma. Enipa bi wo mu hire bi wo mu yeye bi wo mu nkunumide bi wo mu. But wo no wo ye sonoma ni ntino enipa kai. Hwe Herod enhia Yesu da. Wonim Yesu abakwasem. Wonim Yesu ne maame. Afusua wo firim. Se wo firi ho abusuam so ye ho abusua no wo ba. Wonim. But what he say ya wo no na ne yem ahye no ade na wo yem hye wo obitumi hye wo bi no mu ze kai to mesori atia no ko meko atia no obitumi hye wo bi one day na ne buafu no wodwa no ohwe ni TV ohu nu na ne buafu no wodwa no ohwe ni ohia na bonten ohu no wodwa no ohia ba ma ohu nu na wodidi na tem ohia wo ba na ohu nu na wodidi na tem bra ma ye odai onima de kro because you were a star wo huru bibi papa bi ye dai wo abra bom eti se wonnim se we ye nsonoma ye nsem bebre obi hwe ye ya no pen de me pese be ka kiro nyina ne se you were a star o ntu bu sa say where is my star de me pese me kan say tu anamo na ni mi hia e wo breman kumase asem na me kan breman kumase asem na me no kan ba bia wo bia en first excuses ye wo abrabo because ba bia adidi kwa wo bia na say aduane wo bia na e ho pa anwa se me wa Accra into ntimi makumase pa by 3 hours to 4 hours na wo kumase me wo tachiman by 2 hours na wo kumase me wo sunyan by 2 hours na wo kumase ade nti na wo ma because na ewura de moa ade bi kutia ade bi sori tia ade bi tete wa brabo wa hunu se wo ye star what you say wa hunu se enema o ye star but enema bi kutia ade nti na wuntu anamo because Herod ehunu Yesu no pre ohu Yesu no tin ho asem wote ne ho asem no wokan se dabi ne yam hye no en wo ne man ni krofo ni nyina so akoma ye dai etu yese edi na ebe yi ti akwa we be yeye ti akwa we be nyeska ti akwa we wo be ware ti akwa we nti wo be tukwai ti akwa we nti abrochire ni wo be ko ti akwa we nti wona atokai ti akwa we won pa na asidai ti akwa we pa wan wa yese ti akwa we pa wotimi asori afiri ni kataso ti akwa we pa nti ayaresa na aba na kwamu otiye no sa na nipa bebire ti wonka ohun se nsanye bi ba ohun se promotion bi ba ohun se niema bi ba wa adwuma ni wa na dana dwene amen odofo a wo hwe Samre Universal Fire Revival Chapel na wo hwe Samre beebi obehu yen eye Breman ebusuekuruwa junction Breman ebusuekuruwa junction wo hwe ye numbers no e wo kasafidie nenim wo hwe Facebook live koko share na ema obi so enso enhwe bi e wo Facebook na like any comment bi anso a wo no betumi e de ato honom ye be kan na ya say ye reply e de amount enti Universal Fire Revival Chapel this idea sorry e fiada e shase 7 na 10 ne apon kwesiada e shase 8 12 pm na yapon e de free asafo ne meti bra beni yensom baby a wo bia come and worship with us and then your life will never be the same me come ayem bisaw talking of yehwe Yesu eni say Herod T Yesu ho asem a
a man a come to no one or mine a come to. But who say Obi Stroma, Obi Besurati, Obi Stroma, and also Obi Stroma bedroom, and also Obi Stroma Bessaya. Ayana sometimes if you feel one. A big good one free film and a bit of frabonting. The American say, don't one free fee, maybe to frabonting. Nanka, ye walk Cassabi or why a casse. A boy be bekawa if you want to mem to be bayawa if you busia free me. Ba ewo ho ba say ni wo sakakra obi wa bontia otimi sori tiawo obi timi hia wa bontia woni mabusuafo ni nimu ho hwe ba otimi sori tiawo obi wa adwuma mu a wa busuafo ni mu ho hwe otimi sori tiawo ebi ni bi ko link omo ko hwe fie na wo firi mu no bayiye wo ho bon fi bi wo fie wa na omo akwa kwaje pa ana se womo wo fie ho na akra baje pa de wo ba se ya beton wa ma akwa no se be se ne mayen but bi du so wo ho no ma ye nwu ba bia but ba bia wo tie fie na wo ti mu na no obi timi sori tia wo bra won ko wa busua mu nkoje wo pa bi mu wo so a wono ankasa no won ko menka ne sei won ma ba bia wo tie enu aba ba ye we but you area for no atimi sori tia wo aye ofiefu won ka ho adwuma mu ano bayifu mo no mutimi sori tia wo e ma ne ye we enti ebetumi abase wo fie e wo ho ye ma wo no won sono ma ne ntimi yedai enhyiren midi nka me ka asem bi se obi wo ho no ma ye gina wo a nurse obegina wo a se doctor obegina wo no ebi na nurse na huni se akora no bright future enhyire bi wo no so nkunimde bi wo obenyina be ye sofo onyina ba obenyina be ye doctor onyina baba be ye lawyer bi anase magistrate anase be ye MP anase be ye dipatitiri bi wo man ni mu omuhunu ni saa omutimi sey no ada so omde yare be ma no ada se ombe ma abafra no aye kwasempani onyina ompe school anase be ma na ko school kura ye be onyina ye ma wono ankasa wonya adwuma ye wode ni papers benam saa wode ni letters benam saa still wonya enti ye hunu nsonoma ye hunu ni future ye hunu na brabo enu bi wo hono saa na area susu no ye hunu saa se bia wo ye titire wo ye kese wo ye honorable enti yempene emma saa de ne nyedai emmem enti ye kase obi wo hono mu a wo ye ti bia wo se fia obi free mu no obi free mu iso se efia wo free mu no so wo be ye ya efirifie o abrabo ye boy nyina no die beto bia ne firifie die besi wa abrabo bia firifie ne say wo se onyankopon ema Jacob eba ye na ne ma wo mama akoma emema mako say to eno oba baako nti nipa 13 na Jacob de wo mo ba asase so wo frɛ wo bia ka de wo besi no na abrabo enti ya sante mamu anase ye Ghana mamu ya se no efie bia ne wo madi a wo ye efie bia ne wo mahwede efie bia ne wo mugina ye efie bia ne bosoma wo fie ho efie bia ne nhyehyɛ ya ye de ato fie ho ebie bia ne apama e wo fie ho efie bia ne vense de be ma wo peja to enti se wo hwɛ Jacob mana ebi be ye sofo eti di onye sofo no oboa o ma bi be ye hene so ati ase eti wodma wo bia hyede ye we ti saa no bia fie sei na wote eti na aka mama na sa asante amamu no omo won ton a yebo eti we si we ni de omo ye aduanafo na ye be koma aduana supan no ene aduanafo suban no so wokọ wo mo wotatiman a the same thing na ye wo madum wokọ wo ya asenefo se wokọ event say wokọ infantimamu a the same thing na wo mu so eti de wo mu nyina ne se nyame ama wo bibia de wanye na de bia abrabo a wo bobia no abrabo no efirifie ti se wo beye ya efirifie se wunye ya efirifie wo betimi aye sofo a efirifie wuntimi nya sofo a efirifie wo betimi aye doctor efirifie wuntimi nya efirifie so ati ase enti nipa bia ye nsonoma nyame aka de aye de e de ato ho na but efie wo firi mu no be kyere se wo nsonoma ne be kyere
ana enhye enu na me ka kire nipa wo mu tie yen se anopai obi a wo hwe yen bia wa wo hwe ye Facebook wa wo hwe ye event say wa wo hwe ye YouTube wa wo hwe bibia no tu anamo se efiada anopa by 7 o'clock na wa soro fie ho ye wo breman ye busue kuruwa kumase breman ye busue kuruwa 7 o'clock na wo honom na event say ye pon a masa tenase for cancer me no wa tenase 1 and 1 so at the me say 2 ebia na nsusu na ye dey kwasiada wantumi amafiada na kwasiada chiama nopa by 8 o'clock na wo honom ye pon so a mesa tenase na me ni wasa ye dey edi nkomo wo se na wo kasa na me ka asem bi maami bi eba sorry Sunday na nyame maame frɛ no na me ka kire se mahunu enkura 5 na sa enkura 5 no mahunu se 4 die bonsama kana sa baifu kana sa anwombɔne aka se wo mo ma bra bonye dai ensi wo mu yie da wo mu kwa wo be ye dai wo mu nuru baabi wo mu target wo mu nuru ho da wo mu nuru ho da abrabɔ no be ye den ama wo mo ne ma me na start isu ntiye na me busa no nipa ni nyina ani ye nyina ho nka se obi emusa no so ati ase wa ka wasem so ati ase eti wa ka enye se obi busa wansa ansana wo ben say obi abechirechiri mu akire ni busa no straight tibi busa no ye de mic tuya na no wasen yan wa wo 5 emma ye say 4 ena ma oba ba na ne ma 4 no panino eye sofo otimi peja na asore na akofo gram ba akososo abrabɔ no soso ayɛ den ama no ena mienu soso bɔbɔ wɔbɔ obidi mentimi mo no TV so to ati ase ɔbɔ yɛ no ampa asɔre dem ho kan na obi a wura ho no obi yesu adeya because enkeni kwa sɛ maame no wodi awre ho edini kwa sɛ nko osu eni kwa sɛ nka ekom de no enkeni kwa sɛ eniema yɛ basa wɔ na brabom but is next time obi na adom wo mo wo fie baabi o mo tena ye o enya abusua na nkwara abrem ene obi dome wo mo to ho obi dome wo mo ena ekutia wo mabrabo enti obi tie ye ya obi betumi asori atia wo nsonoma wo ye nsonoma mpa but obi betumi asori atia wo nsonoma obi betumi akko atia wo nsonoma obi betumi ama wo nsonoma na dum kura obi betumi asɛ wo ntoma no kura enti anopai wutia wo hwɛ ye ya tu anamona ni yenhia wo breman ya busue kuruwa na awurade be fa me kra awurade be fa me honhom so awurade be fa manum asem so awurade be fa mani kosua so awurade be fa masum akasa ho akyerɛ wo de yesa wo ya eniema betumi ayede asesa amen yeme koma yenhwe se ense obi wo hono mo a ne fie aforibuchi a ewo hono mo a saade ne etumi soritia ensroma a ewo fie nim na kwa be so ne tumi yesa anyoma no on say ye can altesa edi Africa edi Ghana obi bia ni fie evil altars ewo ho ahoto edi ahoto ni bi asantemam se fie altars wo ho a anigi edi anigi wunya bi ofura anwonamam voter na ofie altars wo ho a ahoto edi ahoto wunya bi ofuri Greater Accra oye nkrani na altars wo mu fie a anigi edi anigi wo east wo west wo hwan wo Israel wo all part of the regions no so wo honum na se altars wo mu fie a ahoto edi ahoto wunya bi altars ni wo fie a eya apam yo covenant ene wo fie ni enti fie ho no ya hyehyɛ ato ho ya program ato ho for 100 years 200 years 300 years 400 years ene ya program ato ho se fie ha se die saa ade we na edi fie no enya sorry tie fie ho nti obi bie wo fie wo biara no un progress wo nko wani mu abrabom eti se fie no okwa obesa ya ba eti woni pam bebre wo fie a altars wo fie ho a sika ni fie ho ene wo fie bi mu wo so a yare wo fie ho diabetes stroke pressure
osa yare basa basa ne wo fie ho edam wo fie ho etwere wo fie ho yare basa basa wo fie ho because of say all test ne wo fie ho no a programmer to ho no entifiri maami we ba so a na yakọ maami asuma si ba so na akọ wo fa asuma si ba so efiri so a we su ban so a na akọ even say papa we ba so na akọ we so enti ya programmer ade na ye dey ato ho efie ho ne ye nware a wo bo so mo mo nyinara obi a ni papa obi a ni maami obi timi de ne ba wawo akora nga minima abrant ababa wo bi a wawo ye ni 6 months enu ogya akora ne ma ne ma ben say akora ne papa up to now omunim ba bi a akora na nyini e wo be 16 to 17 years onim ne maame because akora ni nya dream wasi no osa be say owo be 5 to 6 years as say 7 years enu nya dream onya dream no na wone ne maame etekam na ne maame yesi fom agya no akora be 7 years old na so o say o mutikam ti o mudu be bi maame ne siye o say du be bi papa no so siye ene ka no it wani obi na tie ti say ni papa na wo hwa no afre ne baako but the maame de the whole be say 6 even say 16 years no ne maami wo nim ne maami se ne maami gina wo se ya wonku no to ati ase enti ade bi se otes wo wufi a awari gaye eye common sa awari event se otes wo wufi a otes wo wufi a eye easy se wo be hia be sori tia wo life se adwuma be sori tia wo be sori tia bibi a wo ye bia ya sori tia wo what you say but we so no man kasa wo wuri se me say me ye star but sa artist no etimi mafie ho no ma bra bo sei progress no e wa chire artist no wo fie ho no e ma nipa bra bo ankasa ye dey eye basa se edum sroma no kra e ma ne bright na wo yen hwe se de Yesu de ye Herod te ye no en wo soliti aye edi ye won krofo bi wo ho no ma wo mo ye star killers so ye ba ho no kra so ane omo ye star killers a omu kum ensonoma omu se nipa omu se wo ye titira ye sewo ti ye nkum ni asewo what you say ma me pese ye kinka ba bi ni ye hade e wo Jeremiah chapter 18 verse 11 no ana Jeremiah chapter 18 verse 11 ana 11 18 me wa yeah Jeremiah 11 verse 18 18 na awurade yi kyerɛ me na awurade yi kyerɛ me na me hu nso enum na wo kyerɛ me wɔ ne yɛ ɔbɔne wo kyerɛ me wɔ ne yɛ ɔbɔne 19 was na me die na me te sɛ ogwama na me die na me te sɛ ogwama a wɔyɛ dɛn wɔdwo wɔde ne kɔ akumi na me nim sɛ wapam me tiri so sɛ moma yɛnsɛ aduane ne naba no na yɛntwa ne mfiri atiasefoɔ deɛ bɛyɛ asase so na wankae ne din bio kwana na ɛkasa wɔ ha yi Jeremia Bible say Jeremia ɛyɛ odiifo a wɔhyɛ ne nayam no a wosua no yenya nwo no na wonyame yi na to wonyame be kire ne de wo beye e wa asase so nyame ma wo bia adwuma wo beye na wa asase so nyame ma wo bia adwuma wo ba beye carpenter na carpenter mu na beye yi tie wo nkrofo bi wo ho a o ma ye carpenter wo mu dia ye but bi su wo ho no ma wo ma se carpenter wo mo ye na e kom nko a na e de wo mo ye wo bi no wo ho no ma nyame ma wo mo se wo mo meye minister what you say any wo bi mo so ye ministers wo nguru wo ne bibia ko ye wo na brabo ani ma mfama no ye wo nkrofo bi wo ha ye so mo meye nurse so what you say about wo mo so nurse no ani ma ko ye ma wo mo ye wo bi wo ha ye so mo meye teacher but ani ma ko ye ma wo mo but that obi mo so a teacher na wo ye no so ani ma nye dai emfama no ye wo bi wo ha ye se be di sofo what you say wo be di sofo no ni fie o tese wo fie ho ni ahonhombani wo fie wo ni te asoretia no nyame afra ko ayi pa nyame sa wo so wo be pa wo no so but masa akwani mpegya wo be kona sori nipa ni ho wo be wura ni fie nipa ni ho hunhunu ni niema hunhunu se niema basanko an wo hunu na brabom wo so ntimi nya adwuma ne nkoye adwuma bi ya because wo ye star e wo sa sofo dwuma nim but ni star na wo ye ni nti no fimu otes ne sei no Jeremia sama ya wokan wasi awurade yi kyerɛ me
Jeremiah chapter 1 no Bible say ushawo ni na yemu no ni nyame yi na to by 11:18 me wa 11:18 asema ye kan 11:18 asema ye kan hwe de eto Jeremiah Jeremiah say ewurade gi kire mi wo hunu yo se fie ofo no demons wo fie ho o te se wo fie ho but wo breki see obu ho no mo a o se mama nkire mu ngo wo se ewurade gi kire mi na mi hunu won so ekwe na mi hunu won ne ye obone ede na fie ofo mo ye o adwuma ni mudie na mo ye enso ntimi nyae ede na ekoso wo fie wo ntimi efie ma ekoso wo abrabo no mo hunu de wo hunu so wo ntimi ye wo hunu ho matio wo so bu ho no ma adwuma no wa ya enkoso onso wo ntimi nyae ko a wonya mfaso bia onso wo ntimi nyae wo ye no eye otesi bi wo bi na sori etia won sonoma enu nti na meka nya se faka bra kumase faka bra busuapuru wa junction faka ne bra ubeba betu nyame akwa betu nyame difo se de mi sika ye saa na mete menton so menton wa ye menton we de me kanyam sem na se wutie mi ye na me kire wo de ye se wo ya enu ano no ubahu se wa breki turu se dim what de me kana se no nti wo nyame yi kire no but wantimi anye ho o se na ho na me huru won ne ye obone na ye de me ye den dinam so gwama wo na me ti se wo gwama odwo me ye Kristo ni o me ye ma ye me hu se me nua no mo wo mo we de me namfo wo ne wo mo we de me no mo ana wo adwumam we de me no mo ana ebobra but no mo wo ho adwembone what did they make ya say no mo wo ho adwembone wonu mo na ye adwuma wonu mo na ye media adwuma wonu mo na ye soja adwuma wonu mo na ye police adwuma wonu anu mo ye asofu adwuma wonu anu mo ye vesey abraboyi wonu anu mo hwehwe wo man no but do mo wo adwembone bi fa ho because of say adentia because you a star ye jawa wo be ye niema yi ye jawa wo be koso ye jawa aniema be ye fine ye jawa ensuto enkunumi bi beba right so enti ye star you are a star but baby a wo be free baby a wo be nam baby a wo ba betena ebe ma wo star na timi apagya na se betumi amu apagya ebe ye ya na se nyeye adu wo kura mpo a asori ye se wo kompo kura no itimi sori tia wo ekunu se ye bo afori ye wayi bi ye pon wa na obi ko ba nchen ye pon wa na obi ko sori tia wo ye pon akwa wi ne sika be hye asofo no be gini sika di we se ho be yesi be kansem bebre afrobo hu se wo kofo eburade yi kire me na misumi hunu won so ekwa na mi hu won ne ye obone na ye den na mi nim se wapam na mi nim se wo matena se apana na yafa me ho na mi nim da se ni wo ma hwehwe afa me ho se me ka momme minya accident na asem we nsi wo mabrabom na asem bi nsi auditors mra na asem bi nsi mabrabom no ensei yare we ntome ekom asem we nsi wo mabrabom etinipa no bebire wo honom a omo yare wo ko live aba obeba no na wo bensei o ma no yare obi wo honom a me kokuruma ba o mra na ne niam bibi asei obi wo honom we nsei wato ni prum wato no office mo obeba no na ne bibi ayira wonnima de kro you are a star wonnima de kro ene obi ku atia wo dia no pay wutie me wo hwe Facebook wo hwe me yankasa the modern say oni be hia brema ya busuekuruwa wo kumase brema ya busuekuruwa wo soame magazine makru tukwan na mon bra ewurade beboa wo ewurade be hye no wani monyam na wiase ni bibia na ani Yesu obi ka kiro se de bibia ni baabi Jesus it is a one to me and two one among na one year wo ho se da bi de ese me yeni se me hwehwe Christ se me hwehwe nyame akwa bi maniti ni boa me a oboa Reverend Charles Kefosu ne de wo kasai tie tuana mobra ka kire wo nua ka kire wo busuafo ka kire wo namfofo ne timi yedai tuana mobra na ewurade beboa ewurade bebie kwa ama ewe Yesu de nti amen nyame koma yenhwe on se obi star obi ye bi tempo obi star na se obi star no into me shine a mama yem bu se wa ha se de na wo kan wo kasa no bo dream so so ha ni ehwe abofra dream ya wo kan ya ene baby a wote no enye ne pemu de bat se ho na wo yede okokoshe ba ye we se ye dream life no ye nyana na ye da ya ye nyano etumi ma ye star no say ye nya problem wo star no ho ye star no to me temper ye star no to me shine dream type besa and to me temper star no man to me en ko baby ye say enko
Oh, say, you can't star no asem na ye kana. Star na ankasa na ye kan asem. Say, ube ye star, and I say you are a star, and you are. So, na ye can da yan kasa. Da ye information to your life. Ena eye rema eye nyame ena e kire wo de e koso wo abrabom ana de ebeti e wo abrabom enti ade bi wo honum a e koso wo abrabom a ne nyame adan na di aye den e de a kire wo e wo dayem se de anadwi abaifo eye ni de wadwumamfo eye ni de wo area fo eye ni de wo busuafo eye ni de wo kunu busuafo eye ni de wo yira busuafo eye ni de wo ma eye ni baabi a wonam bia de e koso wo abrabom ni na awurade aka akire wa information ni wakotwa ho akire wo ni wahunu te se video watwa ho akire wo e te se tv wade wo kɔ ho ni wa mu akohunu de e koso e wo ho no eni nti ne ka daye no so wahu enti daye de nyame na e kire wo de e koso e wo abrabom enti ye wo daye bi wo ho no ma wo so ne ne e kina e se bam wo so ne ne e se week we esi wo so ne ne e se sa month we eso na daye bia wusu bia no e bam esi e ye adwuma nti ye wo now dream eni ye wo future dream enti me so daye ne no enne no etimi bam e ye now wo betimi abam sesi a betimi abamu ade che betimi abamu se ya eni ye wo daye bi wo so a it take years it take months so what you say nti daye bia wusu bia kire na you are a star me yen sonoma na ma son daye na me daye a me son ye no ma hunu se obi ne me da nyame ka kire wo se wo yen sonoma na won sonoma no obi tempa won sonoma no enti the spiritual no hunhum bi ene woda wan hwe ya edi wohia na ebrew wan hwe ya edi adwuma se ye na ebrew wan hwe ya edi no marriage wunya aware na ebrew wan hwe ya edi yare na ebrew wan hwe ya edi oseye na ebrew wan hwe ya edi adwuma guo na ebrew wan hwe ya edi awomawuo anase bonini na ebrew eti so daye na hunu se obi ni woda nyame kire wo se you are a star but the ekoso e wo abrabom ni nti kone ko hwe reverend Charles Kefosu wo moa ati de mention asana anase tu masondaye na mi go mi krom obi a wo sondaye bia wo huru se mi go mi krom me sondaye na mi da so wo school mu me sondaye na baabi a mete area mete na metu afiri wo dadaada no me sa kɔ hɔ anase me sondaye na me sa ya bomb naked so what you say anase me sondaye na me ni mi schoolmate di agoro no we a star na wo star no we titiri kese pa we honorable but say who say dream na e de wo kɔ setback spirit e de wo ba akirisan ye e wo abrabom enti ade bia wo ye bia no e ye se kɔfom se wadwuma e ye se kɔfom se wo sika sem a e ye se kɔfom se waware a e ye se kɔfom se wabraba a e ye se kɔfom se yare bia e ye se dobro doctor ntimi nsa sa yare ne da aye chronic ade na ekutia no sa na te nti se wuhuru sa de na eye we no setback spirit wono nanchen bia ma soda ye na mi didi wo soda ye na wo didi a eye spiritual marriage one eye yare na ye to abrewo wabrabo anase wo Kristo sum no eba fom anase wo mpaabo eba fom anase ye dia ho mmere bi ebe to wabrabo so enti ma soda ye na mi didi wo so saa da ye we ya de ne mo de kese ye pa ye se e de yare ebrew enti ade bi a wo so da ye fa ho bia no betumi asewo star no ama wo star na wan kasa betumi agina ba bi se enti me ye nsonoma e na me fa saa problem mu me ye nsonoma e na saa niema we koso e wo mabra me ye nsonoma e na me hunu niema we ma so da ye na me wonsuom me so da ye na me twa nsuo me so da ye marine spirit ne di wachi nsuo wonwom e ne di wachi enti fie bia ye firi mu biara no there is a waters na saa waters no be fa Yesu se wo kra no wagye nkwa e de wo ko ene wo bre ene wo nya asem
etete wa brabo enti won pese wo be yiye won pese obokoso no hwede bonsam eye Adam eni Eve wo ye star nyame na abo no nyame ama wo bi anwo wo mo nyame nyaa ne yi wo mo beto ho se ma yi we ma beto wo ne nyame ma wo mo ba bi a wo mo ntena ene nyame ma wo authority ene nyame ma wo mo power ene nyame ma wo mo everything to come demonstrate yes ewo mo abrabo mu nyina take dominion ewo bibia mu no nyame se mete soro mo matena soro mo esoro ye metena bia na asase mu Adam woni wo ma enu wabusua me dia mam mo mfa ni so but Adam tin ani no ne ye yi wo mafiri edi mu ho asa akoto o matwene ba bia eni kwa ase o mokọ enti ye woni pan bebiri wo hono mu a so omo so da ye omo ye naked in dreams no ha obviously enu no what's Bible ne say na bra Yankopon ebe pie wo mo so a obisa won say mo wo hen no ada yue bona me ka se mo ni mo dia na so mo didi enti wo didi in the spiritual oh okay nka Bible say na eni di owe ni boni dia bai aduane na ede ayi ma wo kon no na doko de enti wo kwa yi ase a wo kon do a wo kon nsa ho wo ko aduane ho wo ko we no wo bewie no na ya sew ne ma bebiri asew nsem na ede ni nyina wa brabo nyina enti obi wo ha yi ase aduane ye ne dese party aduane ye ne dese amen oh share Universal Fire Revival Chapel Universal Fire Revival Chapel ye bre no ye bre cross so eti mi dofo ade abeya ne se ye numbers no wo kasafidi nani bo modin say ubefa numbers no 0244119769 0244119769 na 0201726357 0201726357 fa numbers si na hwehwe ye kira kwan ne bra ne rade fa na kwa no so emwa where is your star? Do you have problem with your star or things are not going on well with your star? So tani mama yesa mabosu nyina ku obi mu a omodin se obetua na mo na ba hwehwe Universal Fire Revival Chapel the mobile number no so eda phone kasafidi nani mobile number no eso da ho 0596429603 obeti aboa e program yi e koso na se de bia e tia betena sei e di sa the rema no e di abro na obi nso a onyu afoforo nso so etumi ate wo hwe ya ye streaming live e wo Facebook e ti kwana like ne ko share e ma obi so na eja comment bia so a wo pese uja wo bia no e fato ho e de maye e na sa wo YouTube samre ya wo hwe say ya wo YouTube e so betumi Kumawood TV e so e wo honom e me kwa ye ba wo nche na wo de o kasa na baby ye na fe wa maye wo kira kwan de wade betumi afa wo so aye ene ye afoforo nso so de nti obi wo ho a wo tie samre na se ya rebi dan so o konkugo mu adwuma sege dan so no promotion no marriage sickness any setback spirit any limitation na kontu se maye pasa e wade betumi afa wo so e de aboa sa ni pa awrani nshira wo se wanya adaje ni ene yakasa na de wo mu nyina ne se mi ankasa metu we mi din de Reverend Charles Kefusu mi wo Kumasi Brono a na se area ye frɛ no Abusuekuruwa Junction na ewo Soame kwai Soame road nti wufiri Soame na waba magazine Makru na wadu Abusuekuruwa Junction nti baabi a wufiri a wo baabi ya no wobetumi afa breman ka ana kono no ka na otena ka enu a waka kire driver ni ana meet ni se mesi Abusuekuruwa Junction na Abusuekuruwa Junction no usi kwa me wo big signboard esi animu omo tan de wa ase wo nyina utimi buso mo se Reverend Charles Kefusu ubo se taxi rank bi wo ubuso mo se Reverend Charles Kefusu a ho no obi abekiro de wo mini se yemfa ka uduru sa junction ni so a gisa wo yare a wuwo what ya se no ena bi a obetumi afaka obetumi anante aba wanim kakra bi wo sane aba wanim kakra no ba bi a taxi ni gina no nanim straight na wo ba na wo say another signboard no bi say si wo ya sorry da na ya share ni mu glass kama bo mo de bra
na onyame ya adoma Friday mpaebɔ kɛse a yato ne din destiny changing prayer enti wo destiny wo hyebre on die koso wa bra bom amaya star and the friend dia tempa den na bra wo ba awurade be fa me so me wia me tena se for counseling me no wadi nkomo 1 and 1 e die wo mini se awurade abie kwa ama me nto hwe wo me kanyam sem kyerɛw ma kyerɛw de yesa wo ye enu ano no na wanya nkunumdie bible se mon sana no nko yanyi obi nto na manum asem edi tumi me kasa na ye adwuma ti bɔ modern se wo beba na awurade beboa Sunday eso maka hwani service a ye chance 7 ni apon 12 o'clock onso so betumi atu anamo no onso so waye dai waba ye number ni ni eje na frɛ ye ni si a wo betumi afrɛ ye si a 0244 119769 0244 119769 ana 020 1726357 tie ebe bibia entwe wonsai enye wadwen se ena asofo maba me nya sa asofo ni bi me kanyam sem na kyerɛw na watie na awurade aboa amen enti wo hwɛ ya dasene wo betumi asan hwɛ ebu Kumawood TV ebri se ya eye nonum etuni no nsia anopa ya na wo betumi asan hwɛ ho awurade nhyira kosoa na ehwɛ program no ko Facebook na ko YouTube wono ne nyina Kumawood ho bekwa koto Universal Fire Revival Chapel na awurade befa asafo no so aboa. Come and worship with us. Amen. Kumawood TV aba amansane yena yebie Kumawood TV aba amansane yena yebie sini papa be na upe bi ahwe amansane